Ringkat kispaungut ki khlad kat kum ka jingkhan jingdia sarkar Jylla hak apsautrik ujilio arajar arpuwei u menteri katang koi kakhia sarkar Jylla ba elhek ulong ba khlad baro na ka jingshah ktah hak khlam covid-19 kilapoi saka praspa nyungun ulong ba kidon sauspa arpungut kibrangi bitmai yakani ka jingpang hak te gisngi kibala koi kidon aspa khandai puprangut ulong ba na ki 1,000 praspa nyupu prangut kipayo ya ka jingpang covid-19 kidon 1,000 sauspa apsaungut kibrang sakta hakani ka jingpang Kani kadai ka update ya u status jong COVID akan ka tarik arbsau Jun arpo arpoi ki kes thamai baro kelong saus pa arpo ki bayo banda singi ki balak kya ki balak kwet na yu kelong banda singi kelong aspak nai pupra bat ki bala khlad no kelong chfungut teka total baro ki bagindon ki confirm cases kilong 1,000 praspa nyupupra total active cases ke badangsa adu menta ki active cases kilong 1,000 sauspa arbusau ka total recovery ke bot ke belakhia adu menta total kilong 1,000 ruspa sabunyo ki belakhlad no adu menta kilong praspa nyo